Njengo-cardinal we-diocese yaseLebanon kuze kuyoshaya eJudiya kuyoma ngomfula u-Efrata, njengomlevi omkhulu nompristi omkhulu wenzalo ka-Eleyazari kaMathani kaLuthuli. Ngithi-ke singamaJuda thina, washo njalo ubabamkhulu, wathi singamaHebheru, wathi ukugqoka kwethu ikhumba lezi kwakungekho ukuthi sisangene, kodwa ngesikhathi uNkulunkulu esesishaya ekumhlubukeni kwakhe, kusisusa kwakhe kuleli yaswe loju ney'nyosi ayesinikeze lona, kwafanele ukuthi uNkulunkulu ahambe asishaye, asihlakaze neswe, asidingise. Uthi kubabamkhulu sahamba sagcwala amahlane ingoma thabani kufikile kuNazaretha, izizwe ey'ningi siyibona ihlakazekile ngenxa yezwi lakho. Uthi sahlakazeka neswe, kwase kwaphoqa ukuthi isiqalekiso lesi esasinikwe sona sokuthi siyohamba sibe yihlazo sibe yinhlekisa size siyikhohlwe, kwatholakala ukuthi sesiyabona manje asembethe, sesiyaguluza phela siyihlazo. Saqala sabaleka, sibalekela uyilaka lukaNkulunkulu, sase siyabhinca, sihlakazeka ngeswe sesiswe sonke, sashuka ikhumba lezi sagqoka sabhinca, kokwaba ingubo yehlazo. uNkulunkulu wakhala ma ebona sesithuthwa imkhumbi, sehla senyuka neswe lonke, sigqilazwa siboshwa, sifa siboshiwe, sizinto zonke. Ngoba ithe enye indaba, wabe sebebuzana ekuhlakazekeni kwabo ma bedilika eMesopotamia, ngesikhathi abanye beyoshona kuleli yaswe esengilikhohlwa, ngizolikhumbula. Ngizoyikhumbula leyo ndaba, kuleli yazwe eligcwele igolide, beqhamuka bebaleka beyodilika ngeTopiya, ukuthi siyobonana kanjani bafowethu, siyobonana kanjani. Base bethi abanye siyobonana ngalokhu, base beqhumbusa izindlebe, abanye bathi izindlu zandawonye ziyobonana ngokuthi bazidwebe ubuso. uNkulunkulu-ke wayesebuya esesikhumbula abantu abasisizwini ngale ndlela yokuthi umhlangano wokuqala owabanjwa uPetro noMarko ezweni lakithi eJerusalema wawukhuluma ngendaba yokuthi izohamba kanjani le ndaba, izotholakala kanjani indlu kaJakobe edukileyo echithekileyo eseyizweni elahlekile, ngoba kwagcina kusele uJuda, kusele ingxenye ethile kaLevi, kusele nengxenye ethile kaBenjamini phakathi kweswe laseJerusalema. Uthi-ke ubabamkhulu neyikhulumi zosuku kwabe sekuthiwa akwenziwe incwadi, uhambe umqulu, uqale umqulu, uphume uye kumaRoma. AmaRoma lathi izwi likaPetro awanikezwe ivangeli, kodwa anganikezwa uNkulunkulu. Wathi bayonikwa ukuthi uJesu uphelele, kodwa banganikezwa ingonyuluka. Wathi uPetro ngoba bayosehlula lase liyahamba kanjalo ivangeli. Lencwadi asihlala phansi, amaRoma ibukeza lencwadi ukuthi lencwadi ayizuvukela yini umbuso wawo. Ithi indaba base bembiza umpostoli uPawula, kwathiwa Pawula, buya usinike usitshele igunya lakho lokuthi ushumela kanjani. Ayesethi amadoda amadala, ngoba wena mfana Pawula ufundile, hamba ufikele izimvu zika-Israyeli, ubatshele aba-Israyeli ukuthi ngoba bazawuphela, ubatshele ukuthi abothi abathobele amakhosi, abathobele izinduna, bathobele ukugqila, ukuze leli vangeli lihambe lize liyofinyelela kuwo wonke amaJuda ezweni. Wathi uPetro liyohamba leli vangeli, selihanjiswa yiwo ayohamba nale ncwadi. Wathi othi mayifika le ncwadi kubanikazi bayo, wathi bawuqala babuye. Nangempela kwaba njalo, sithola ubufakazi ngonyaka ukufika kaVasco da Gama phakathi lapha kwelungu baseSwitzerland, ukuphuka kweHaarlem,
ithi indaba yathi mayiphuka iHarlem kufika isishingishane iVasco da Gama wabona indloda eyama yajama phezu kolwandle ifake ingubo emnyama ivule indlebe igqoke ingubo emnyama enensepho esifubeni uthi wayeseyabuza uVasco da Gama uthi yini lena bathi ababehamba naye abelungu abanye baseSwitzerland bathi hayi inkosi yamanzi asikhiphe umnikelo sinike wayeseyehla lo muntu wayemi phezu kwegagasi walingana nomkhumbi wabuza wathi niyaphi bathi siyoshumayela wathi niyokwenzani wathi nifeni ngababhabhadisi wathi nifeni bafundise le ncwadi wathi nibafundise ukhona uNkulunkulu nibatshele ukuthi uNkulunkulu nothando uNkulunkulu nomsa wathi ngoba mina sengiseduze ngizofika ngeza wathi kodwa ningababhabhadisi wathi anobafundisa nibabhinqise nenze konke uthi umvangeli uGumede wasebuhleni wabanjalo lo mlungu uthi wahamba uthi inzalo yalabo belungu ababefika nomlungu uVasco da Gama bahlala bathi asisaphinde emuva ila kuvela khona inzalo yakwaKhayon lena yalandela inkanyesi lapho esibubulungu babe kade bevela nalabo belungu befike nalo mkhumbi ngaleso sikhathi angisazi-ke ukuthi ubani owafika kuqala uVasco da Gama noJan van Riebeeck ngo-1652 kodwa bakhona ababefikile nabo ngo-1852 ubabamkhulu engakafiki kuleliswe engakasiwa kuleliswe wabavimba olwandle wathi kube ngini ngabe ngiphinde emuva bakhuluma lokhu abelungu sebezile ekuphakameni sekuthunyiwe amakhosazana ayesuke eVatican City ethunyiwe uPhapha wayekhona so sikhathi angasi-ke ukuthi kwakungumphi uPhapha kodwa babefikele emzini omkhulu okwakuthiwa iRhodesia owathi kwabamkhulu omzi uzobhubha uphele ngabe baphinde emuva nangempela lo mzi kawusekho ufile lo mzi waseRhodesia okwakungumzi wamasistela ney'ndela ayehlele elinde ukuthi kuzosala mfana batshela sengifikile ngangibatshelile nokhokho benu emanzini nibabuza ukuthi ngahlangana naphi nabo bayontshela niphinde emuva nibatshela ngikho lapho ngitheni singamaJuda ubabamkhulu uthi ngesikhathi sempi yaseNcome bantu bami ingaleso sikhathi okwaliwa khona ogogo babehlala babhica umlotha bagcoba umlotha bakhale bathi khala komo kaSulu abekhumsengi bathi usengwangba yani khala nkomo kaSulu manje ngalesi sikhathi uthi-ke kwabe sekuzwakala kukhala ezulwini ngaleso sikhathi sempi yaseNcome sebefikile sebefungile bakha isonto okuthiwa iDutch Reformed Church kwakuswa iDutch ngaleso sikhathi ibandla lamaDutch elaqala lakhiwa eWinen kwaNobamba lakhiwa lelo sonto ngoba baguqa bathandaza emveni kadingana kade bajuqa base bekhala bethi Jehova sakhe sakwakhela indlu sikwakhele ibandla masizonqoba amaZulu nangempela amaZulu ingilosi yakubo eHolland ingilosi yakubo ePoland ingilosi yakubo lapho babesuka khona yabeswa bamnqoba uZulu basebenzisa isu neqhinga lamaZulu lokulwa base beyawunqoba uZulu kwase kuthi-ke uJehova ebuka uNkulunkulu omdala wey'nsuku uNkulunkulu ongu-Elohim uNkulunkulu omdala uNkulunkulu kaMelkizedeki wayeselibona usizi lapha kwaZulu lapha kuleliswe iy'nkomo zingasasengwa awu madoda akithi ubuhlungu umfula iNcome usugcwele igazi uthukela ligcwele igazi imfula lelizwe seyigobhoza igazi idumbu idliwa ngamanqe kungasekho ngcwabo omunye umuntu bakithi imdwembe esalukwazi zikhala ngendlala zingasaboni emehlweni kungasekho siza ichegu abanye befa behleli
ngenxa yokuguga, ngenxa yokudala, yonke into izinkqubela izishosha zingasasizwa muntu. Abanye abantu abakhulile abasebengokoko izalukwazi zazisha, kubonakale ngotshodo lusele ukuthi bekumuntu eshile, esha nezindlu, isihluku sabelungu begijima bebhubhuza ngamahashi ney'nqola. Uthi kuye ubaba mkhulu, ingalelo langa lapho uNkulunkulu athi namhlanje ngiyawukhumbula u-Israyeli, wathi ngiyasikhumbula isifungo sami nesivumelwano sami engisenzileyo noJakobe, wathi namhlanje ngiyehla, wathi ngiyehla mina, wathi kwehla uqobo le-Elohim, i-Elohenimu iyehlize emhlabeni izokhumbula abantu base-Afrika ngoba vele kwakungabantu bakhe kakade. Usho njalo umbhalo mayesebhala iSabatha uthi kakade sasingabantwana bakhe kakade, uthi wayeseyayikhumbula ivumelwano, uthi wayeseyafika uShembe, uthi wayeseyahlabelela, wathi jabulani nithokoze, wathi thabani thabani, ufikile uNazaretha. Uthi ngaleso sikhathi uNkulunkulu wasophameni wayesethuma o-Israyeli, wayeseyabathuma omgijimi, uthi abakha amabandla bawaqambe bathi ngama-Israyeli, bakhumbuza abantu abamnyama, bakhumbuza abantu bakwaXhosa ukuthi bangama-Israyeli. Base beyathunywa abaprofiti abaningi emhlabeni. Ngo-1806 zase ziyehla iy'nkanyezi, zengilandi bayibona, kodwa kubuhlungu ngisho Queen Votoli ababethanda kuba zehlele emasweni abo zazange zehle, zase ziyasuka igijimi emhlabeni wonke zilandela lezi iy'nkanyezi ezazehla zigijima zibika ukuthi likhulu liyeza liyenyelele e-Afrika. Wayeseyafika uShembe ezokhumbula indlu kadinga nosenza ngakhona. Lapha ubaba mkhulu mayesefika wayesethi nginithandeni nje, wathi ningabe nisakushintsha, wathi nginikeza nansi ingubo, nginikeza ingubo yesawa kodwa futhi izoba ingubo yokunqoba, wathi nginike ingubo yokulinda, wathi nginike ingubo yamandla, wathi ngizawunika ingubo yethuni, nginikhumbuze ukuthi ningobani. Zazisho njalo insizwa abayezulu ezazithi mase ihleli seyikhomba amanxeba, ezazingangqini lo makhala empongo, kuthiwa zazisho njalo mase libuzile ngithi kwenzekani Ngema, athi ngamgwaza umsunu kanina wayengijwayela, uthi ngamgwaza, uthi lithi langa hawu kahle Ngema, awusashiwo lokho phela sekungabantu. Athi cha, akusoze kwaba ngabantu yabankosi, akusoze kwaba ngabantu yaba isiwane esayibona ngosi zidliswe zoniswe. Uthi sasikhona besivalela, besithaxeka ngey'nyoka, besifaka lapha kungangenwa khona. Uthi ubaba banjalo abantu uma behlubukile uNkulunkulu uyabadingisa. Uthi kodwa nenhlahla ngoba nina uNkulunkulu wanithanda wanifunga, wafunga ngani ngoba nina ningabokuqala anithandayo. Uthi ningabokuqala anakha ngezandla zakhe. Uthi ningabokuqala nina enanikwe izibhebhe zamatshe lemthethe 10 kwaba emthethweni. Yikho-ke mina ngisho ngayiqhengi singamaHebheru njengoba kwasho njalo Isaya wathi singamaHebheru.